rason para pasalamatan ang atong Diyos. Sabi po sa atong kakantahon, this is the day of celebration. Amen? Damo-damong po kita sa rason para mag-celebrate. Amen? Damo-damo sa nag-agi in a week, but still, God is good. Amen? God is faithful. Kaganan aton mga kapatid na pera natin ka bulan or semana dili nakikita sindayan natin. So, karapat dapat po pasalamatan. Karapat dapat puriho ng Diyos. Amen po ba?